Sanibona nonke bangani bami emakhaya, igama lami mina nguNondumiso, umngane omkhulu wabantwana. Namhlanje ngizoxoxela inganekwane emnandi futhi enginethemba lokuthi nizoyithokozela. Kwesukela kudala bangani bami emandulo, kwakunamadoda amabili bangani bami ayethandana kakhulu futhi ezwana. La madoda igama lokuqala kwakunguMbunduza, kanti esibili kwakunjinjinji. uMbunduza wayehlala nomzukulu wakhe uKatshana ayemthanda kakhulu futhi ehlala nonkosikazi wakhe. uMbunduza wayefuyile, enezinkomo, enezimbuzi, enayo yonke imfuyo ongayicabanga. Kanti uNjinjinji yena wayehlala ngale nje kwentaba enezinkomo kuphela. Kwathi ngelinye ilanga bangani bami uNkulunkulu wavuka ekuseni kakhulu. Hawu mangalo unkosikazi kwenze njani? Wathi inkosikazi ngivuka ekuseni kakhulu ngoba ngijahe ukuvashela umngane nami uNjinjinji, kuningi kumele sizixoxe. Wathi Kashani mzukulu ngicela ukuba ungivasele ihashi lami ulibophe. Nazi ukuthi yini ukubopha ihashi bangani bami? Ukubopha ihashi ukuthi ufake itomu ikhanda lehashi mase ufake isihlalo. Itomu lisiza ekutheni litshengise ihashi i-right direction ukuba lihambe liqonde. Nakanjalo bangani bami Katshana walalela, wenza njengoba ade ecela ubakusho. Bangani bami ave kubalulekile ukuthi silalele. Kusuka lapho uKatshana wamphelezela umkhulu wakhe. Uthe sempelezelile wambeka ehlathini. Leli hlathi bangani bami lalikhulu bangani bami, limnyama lisabeka. Lapho kwakunendlela ezimbili. Eyokuqala yayiyinde bangani bami futhi iphephile. Kanti esibili yayishortcut nje bangani bami, imfishane futhi ingaphephile, inamazimzimi. Niyawazi ukuthi inamazimzimi, nginethemba lokuthi nonke lapha emakhaya niyawazi ukuthi inamazimzimi. Amazimzimi adla abantu. Angazi nami bangani bami ukuthi kwenzekani, kodwa umkhulu uMbunduza wavele wakhetha le ndlela lemfishane, waswatshela umzukulu wakhe uKatshana ukuthi akabuyele emuva. Uthe sahamba lapho bangani bami wahlangana nezimzimi. Izimzimi nalo bangani bami lesiphumela nje endaweni zalo bangani bami. Izimzimi lihamba lodwa nje lazikhulumela. Lithi namhlanje ngikhalela sabhujabhujwana namhlanje. Ngikhalela sabhujabhujwana namhlanje. Nazi ukuthi yini ukhalela sabhujabhujwana? Kusho ukuthi izimzimi lalikhalela inyama bangani bami. Lithe limbona umkhulu uMbunduza eqhamuka bangani bami, lathi hawe ma, wathela umsobho etswayini. Lathi hawu sawubona mkhulu, uyaphi? Athi umkhulu uMbunduza ngiyovashela umngane wami omkhulu uNjinjinji ngale kwehlathi. Lithi izinzimi bangani bami, hawu ngaphambi kokuba uhambe ngena la endlini nami uthole okuphuzayo. Hawu nakabi nebala bangani bami umkhulu uMbunduza wayengeke nje ayinqabe into ephuzayo, esehamba indlela engaka wagena emzini wezinzimi. Umzini wezinzimi bangani bami wawakhiwe ngamahlabu, amaqabunga bangani bami, uhlaza nje. Wagena ngaphakathi. Uthe esegene ngaphakathi wahlala bangani bami, walindela phela ukuthi izinzimi limtholele okuphuzayo. Nebala izinzimi lahamba bangani bami, lagena nje endlini yalo. Lapho labuya ngala nebhodo elikhulu elingaka bangani bami. Cabanga nje izinzimi zoqhoma nebhodo elikhulu livele libeke nje shi phambi kwakho. Lenze njalo izinzimi lalibeke ibhodo phambi kwamkhulu uMbunduza. Hawu umkhulu uMbunduza bangani amangala uthi kazi indaba ngoba phela mina ngilindela okuphuzwayo. Lithi izinzimi ngaphambi kokuba uthole okuphuzwayo asiqale manje sidlale umdlalo futhi ngiyathemba ukuthi uzothokozela. Athi umkhulu uMbunduza, hawu wazongibhedela nje mina ngimdala kangaka sengaphatha amathambo, umdlalo omunye engawudlala. Mina nginomzukulu owazi ukubami bona bangadlala imidlalo. Athi izinzimi cha mkhulu ngiyathemba ukuthi uzothokozela. Bangani bami phela izimo lisile, lizama ngazo zonke indlela ukuthi lisofte umkhulu uMbunduza. Lithi izinzimi linikeze umkhulu uMbunduza ama-instructions, linikeze imibandela. Sekusuka lapho lithi izinzimi lizoqala kugene mina, mekugena mina ngizothi jiyo ngivuthiwe, mase uyangikhipha mase kulandela wena. Nawe mase uthi jiyo uvuthiwe ngizokukhipha. Nebala izinzimi ligene iqala bangani bami. Phela izinzimi lisile liyazi ukuthi umlilo usesemncane namanzi awakabili kakhulu. Ligene izinzimi iqala bangani bami. Umkhulu uMbunduza alivalele. Phela isikhathi esincane bangani bami. Lithi izinzimi jiyo ngivuthiwe. Liphume izinzimi. Lithi manje umkhulu uMbunduza i-turn yakho ukuthi ungene manje. Again umkhulu uMbunduza izinzimi livele libase kakhulu umlilo, lifake inkuni, livale ngci umnyango webhodo. Amemeze umkhulu uMbunduza
athi chiyo ngivuthiwe lethi zinzo nje awukwazi nakade nje awukwazi ukuthi wena ungasheshe uvutheka ngakho unenyama eqine kangaka wena awukwazi nje bangani bami waze washona bangani bami uNkulunkulu Tekusuka lapho bangani bami umndeni kaNkulunkulu ukhathazekile ukuthi kazi indaba engabuyanga nonje ngale ukhathazekile ngoba phela yena ulindele umngane wakhe bezomhashela omkhulu nje yena ahambe ngale ndlela le ende sitheni le ndlela ende sithele ndlela ende yona iphephile bangani bami ahambe ngayo aze afike kaMkhulu uMduduzi athi hawu sanibona la ekhaya bengilindele umngane wami izolo kodwa akafikanga athi unkosikazi kaMbunduza hawu wasimangaza nje ngoba nathi uthe uyovakashela wena futhi akabuyanga ebusuku hawu bamangale bonke endlini bacabanga ukuthi kazi kwenze njalo unkosikazi kaMbunduza vele acabanga ukuthi mhlambe uthathe le ndlela le emfishane enamazimzimi futhi amazimzimi asendlini nebala unkosikazi kaMbunduza wayiqinisile ngoba amazimzimi ayesendlini bakhala mngani bami baze basithulisa cosi yaphela niyazi ukuthi bangani bami isifundo selengane ithini isifundo selengane sithi ungabomthemba umuntu ongamazi ngoba kunabantu lana abama strangers abenza ihuman trafficking lapho izingane zodayisa khona kwamanye amazwe manje nje bangani ubangathanda ukuthi adayise uzudayise nje ubanana bangana mehlo uzudayise nje wena uyiaphula yini bangani bami ngiyabonga